Yes, allemaal. Vandaag video gaan baie cool wees. Ek dink julle gaan daarvan hou. Ek gaan definitief daarvan hou. Ek het agtergekom my video's is bietjie uninspiring. So wat ek gedoen het is ek het deur my ou video's gegaan wat ek gemaak het toe ek nog nie op YouTube was nie. En ek gaan van hulle vandag met julle deel. So kom ons kyk. Okay, hierdie eerste een het ek gemaak met my klein met die kameraatjie toe hulle met 'n appetite vir hom gekom het, wat gemaak het dat ek aan hyperlapses neem. Nou wat dit is, kyk net die video en sal julle verstaan wat hyperlapse is. Yo, ek love daai video. Die volgende een, wat sal ek dit maak? Hierdie een het ek gedoen, ook met die klein kameraatjie. Baie kreatiewe goed wat ek met hom kon doen. Check gou like hy. Okay, hierdie volgende een gaan julle like. Ek het dit gedoen. Ja, check hom net, julle sal dit ook verstaan. I just took an ice cold shower because I am manly, and that is what real men do. Cold water don't scare me. Even my hair, it is still full of tiny little droplets of CO2. H2O. I don't know science. Exactly 83 minutes ago, I found out something that brought my mood completely down. And one of the great things I love about me, except everything, is that when I am frustrated, I go out and get myself wasted by running. So, when I found out that bad thing, I immediately went to the gym and ran like a monkey, as you can see up there, until I was sweating like water was dripping out of me. And then I came back, took that ice cold shower I talked about, and right now I'm going to cook myself 2 swimmers of the seawater variety and consume it through my mouth hole. So hierdie volgende een het ek gedoen vir 'n kerkprojek. Dit gaan oor koffie, baie vinnig, net so vinnige lusmakertjie vir die projek wat ons gedoen het. Check hoe like dit. Die volgende een is ook oor koffie. Dit was actually my eerste vinnige edit oor koffie wat ek voor die tyd beplan het. Check gou like hy. Everybody in the Ek moet sê, dit is nogals lekker om so terug te kyk nou op die video's wat ek gemaak het. Dit inspireer my ook effens nog om weer vinnige goed te kry wat nie noodwendig talkie is nie, maar net cool visuals.